Assalomu alaykum do'stlar aziz. Inak darsi navbatida درباره آموزش برنامه متد 4 برای سودا در بورس‌های جهانی چی سعی می‌کنیم. چی خیلی که در درس‌های گذشته گذشته بودیم ما شابلون رو به طور خودمون استفاده کردیم، یعنی فونش رو سفید کردیم، بیچی سیچی سبز کردیم، یعنی نخودیاشی ترند نخودیاشی ترند سرخ کردیم. ایندیکاتور رو گذاشتیم، ایندیکاتور استخاستیک گذاشتیم، ایندیکاتور فرکتال گذاشتیم، ایندیکاتور چی گذاشتیم پارابولیک سال گذاشتیم. بعد ایندیکاتوری چی volume объем گذاشتیم. اکنون بسیاری تریدرها با دیگر ایندیکاتورها کار میکنن، لیکن استراتژی من همین است. من برای شاگردان خودم با همین استراتژی خودم با همین ایندیکاتور کار میکنم. برای انالیز من، برای پروگنوز من همین ایندیکاتورها کفایه است که من سودا کنم، торговля کنم در همین پروگرام متد تریدر 4. فرض کنیم برای استراتژی من وقتی که ایندیکاتوری استخاستیک رنگی سبزش از بالا سرخ رو میبرد، این برای ما پاسکازل میکند که یعنی قرب اسعار چی پایان روی رو سر میکند. در اینجا من چی است پایان روی رو سر کرده است، کمتر باشد هم یعنی فرقیت کمتر باشد هم پایان روی رو سر کرده است. من در اینجا برعکس وقتی که ایندیکاتوری رنگش سبز یعنی استخاستیک سرخ از پایان بالا میبرد، این برای ما پاسکازل نشان میدهد که برای ما نشان میدهد که سیگنال میدهد که کورس چی میشد بالا رو ویروس کنه. در این وقت ما چون کنیم بای رو استفاده می‌کنیم، فونکسی بای رو می‌خریم. در دوام 1 ساعت 2 ساعت کورس چی رفته است بالا رفته است. اساس این سیگنال ها ما یا خرید می‌کنیم یا فروش می‌کنیم. در اینجا فروخته می‌توانیم، یعنی سیل گساس، در اینجا خریده می‌توانیم. همونطور که می‌بینید امروز من در اساس سیگنالی ایندیکاتور استخاستیک وقتی که سبز سرخ رو از پایان به بالا برید، من چرا کار فرمودم عملی بای رو کردم، دوست دیلکا کردم در رازی بیت کوین نسبت دلار. بالا دیلکا شد من در مینوس رفته است، لیکن من امیدوار هستم که کورس بالا رفته ایستاده من یک سومه رو به دستی خود میبرم. خود بعد از چند مدت من از دیلکام به پلس رفته رو برای شما با ثبت کرد میپردیم، لیکن حالا دیلکی من چی در مینوس رفته است. امیدوارم که حالا با کورس به چی با پایان با بالا میروم. در اینجا من تیک پروفیت رو موندم، یک به این مایم استاپ لوس هم چی موندم. درباره عملهای استاپ لوس و تیک پروفیت در آینده حالا میگذاریم. حالا با چی اهمیت میدیم؟ باز با دیگر ایندیکاتورها کار کردن رو من به شما چی نشان میدم. فرض کنیم ایندیکاتوری پارابولیک سر چی به ما سیگنال چی یاری میدهد برای در وقتی سودا خرید و فروش کردن. برای پارابولیک سر به ما چی نشان چی پاسکازی میکنه؟ وقتی که پارابولیک سر در گرافیک در بالایش جایگیر میشود، این معنای آن را دارد که به ما سیگنال میدهد که ما باید زیلکا رو چاپ کنیم و فروش تبدیل دهیم، یعنی سیل کنیم. وقتی که سیل میکنیم در اینجا میبینید چقدر 1 2 3 4 5 6 7 8 ساعت زیلکا به پایان رفته است. برای ما چی پاسکازی است برای سیل رو با وجود آوردن. در اساس این اگر ما همین روز ما کار میکردیم نه کدام روز ببینیم چی کدام روز بود میفروشد این پارابولیک سر نشان دادش روزی 8 مای، روزی 7 مای ساعت 11 شب همین نشاندهی پارابولیک استفاده است. ما در این وقت میتوانیم وقتی که دیگر سیر رو جا پوزیشن رو 5 ساعت نگاه می‌داشتیم یک فایده کاملا چی با دست می آوردیم. این چی است؟ چون این طرز با واسطه پارابولیک سر کار کنند. اکنون وقتی که پارابولیک سر در پایین گرافیک داخل میشد، این برای ما نشانه میدهد که ما چیز دیگر رو به تبدیل یعنی خریم. در وقت خریدن 1 ساعت چی شده است به فروش تبدیل افتاد. دیگر وقت در حالت زون فلت یعنی زون کریدور زون کانسلنسی خودش رو نگاه داشته ایستادگی. در حقیقت این هم استخاستیک هم پارابولیک سر اینها 100% برای شما سیگنال نشان میدهد.
70-80% нишон медиҳад, чунки агар ҳамаи ин сигналҳо барои мо 70-80% сигналро нишон медод, 100% нишон медод, тамоми трейдерҳо чӣ мешуданд, фоидаи калонро ба даст меоранд, ҳеҷ кас шикаст зиён намекашид. Лекин инҳо нишондиҳандаҳо чӣ аст? Нисбӣ ҳастанд, яъне нисбатан ба тағйирёбии курс ба мо сигнал медиҳанд. 100% оправда намекунад, лекин 70-80% то 60% ба мо чӣ маълумоти аниқ дода мекунад. ҳарчи дар инҷо низ мана параболик сани стахастик аз боло ба поён чӣ аст? Буридааст, дар натиҷа курс чӣ аст? Поён рафта истодааст. Мана ҳозир аз поён ба боло буридагӣ мо умедвор ҳастем курс чӣ шуда истодааст? Боло рафта истодааст. Мана дар инҷо низ мебинем, мана дар инҷо кадом рӯз аст? Рӯзи 6 май аз поён ба боло буридагӣ, мана дар инҷа бинед, мана сигнал дар ҳақиқат 1 соат курс боло рафтагӣ, дар инҷо сделкаро бай кардам ва фурӯшро ба даст ордан мумкин буд. Акун боз як дигар парабол чӣ нишон медиҳад ба мо индикатори як чиз аст. Ин номи индикатор фрактал ап аст. Вақте ки индикатори фрактал дар болои график пайдо мешавад, ин барои мо подсказывает, яъне нишон медиҳад ки мо бояд сделкаро чо кунем, фурӯшем. Дар ҳақиқат ҷино фурӯхтем, камтар курс боло рафта, боз чӣ поён рафта. Вақте ки дар поёни график пайдо мешавад, мо сделкаро чо кунем, бай кунем. Дар ҳақиқат мо вақте ки дар инҷо нишондоди фрактал ап бай мекардем, дар ҳақиқат курс 3 соат боло рафтагӣ, дар ин 3 соат мо фоидаи худро чӣ ба даст оварда метавонем. Дар инҷа боло, мана поён рафтагӣ, поён ҳозир шуд, боло рафтагӣ, боло пайдо шуд, поён шудагӣ, поён пайдо шуд, боло рафтагӣ. Бинед? Албатта ин 100% нест, 80-70%. Дар инҷо бисёр рамзи хуб додагӣ не, дар инҷо дар ҳолатҳои флет, тарҳои флет, яъне зонаи коридора. Зонаи коридор маъношо ин ки дар як ценовой коридор нарх худашро чӣ бозӣ карда нигоҳ медорад, яъне аз ин хат нарх поён ҳам намеравад, аз боло хатам боло намеравад. Дар ҳамин ценовой график, яъне ҳолати коридорӣ чӣ меравад? Ин зона чӣ мекунад? Зона флет. Ки ин барои мо анализ ҳам дар оянда чӣ дар кор мешавад. Инак имрӯза дар мо дар шиносии бо индикаторҳо ба хохӣ расид. Оянда бо дар дарсҳои гузашта чӣ кунем ва мехӯрем. Ба шумо боз маълум мекунам ки мана боз такрор мекунам. Истифода баред индикатори стахастикро, истифода баред фракталро, истифода баред чиро параболо барои сделкаро ё маҳкам кардан ё кушодан. Мана ин барои шумо пример аст. Шумо демошоти худ, яъне шоти барои машқ кардан демошотҳо аст гурӯҳинча, дар онҳо шумо дониши худро сархал дода, хариду фурӯшро ёд гирифта, баъд реални шот чӣ гузаред. Арзбаст ки ман таҷрибаи зиёд дорам, аллакай аз ин роҳ гузаштагӣ ман дар реални шоти худ аллакай савдоро чӣ сар кардистам. Мана бинед, то рафт аз ҳолати минус 300 буд, минус $250 сексекин минуси ман кам шуда истода, ба плюс гузашта истода, насиб бошад бо чӣ мешавад? Фоидаро ман ба даст меорам. Дар натиҷа курс чӣ шудааст? Боло шудааст. Бар чӣ? Бар фоидаи прогнози ман. Мана ин минус 196 шуд, минус 25 шуд. Мана боз ман ҳозир дар оянда ба плюс рафтаги мо барои шумо скриншот карда нишон медиҳам ки чӣ хел курс боло рафта, барои ман фоидаро ба даст овард. Хайр, то боздид, инак дар дарсҳои оянда боз мо мехӯрем. Худоҳофиз.